West Karbi Anglong Khelani Atul Bihari Vajpayee Bhavan along Prayer Chikloni Pine Koretrogarni Joint Director of Health Service Lapen Member Secretary District Health Society Atumpen Pray in Corner Keparni Mega Health Camp Kibi Ponjia Putak Perankia Maikang Nipon Susrusa Setu Scheme Amen Pen Asamanang Pialong Chiti Achikloni Pine Craner Cap Arni Pen LAC Kedo An Along Kong eram hang ki thek pen ning kan Craner Cap Atuma Phan Panong Sia ki joy pen Mega Health Camp Padu Pondo Bangso Mega Health Camp along Kadu Kawe pen Son Phokke Pakke So ki joy pen si check up on po Laben check up det pen akka hello jong si ki su chiponang ji putsta me Asam Sarkar tum pen ki joy si seta me langpon po Bangso Mega Health Camp lapke Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Armiel Isya long sitami Padu Pondo 28 Mana yang koraner cap Oktober ceklo niltum bipon po labangso a health camp kipipon ke ilitum aphan ke meparpik alam lo labangso a health camp aphan ateng pulote ilitum health camp kibi pen dawai hai rondun po a health camp jutkok lo sida non adihu abang a health camp abang kaprek check adim bang ke lalo non dihu bang ke nilitum ladak health camp along ki se ke langpon kapamigun e asomar atum phan itum logelok online entry nang po engke lahai asomar phan memetik an nilitum ako akehilo antame sarkar Lason Thaktaksi non kivangji ni Pine Corner Cap Durmiani Kopili College Phelangpi Alongsi number Haroi Sira Crazy Rongkhangal Asia Parman Mega Health Camp Paduponpo Laso Mega Health Camp along Kisuga Chilang Dunji Atum Aadhaar Card Kalite Ration Card Chiponangji Pusi Than Pachini Pon Lapen Se Kelang Ponji Apor Ke Ada Por Pfizer Cap Penarikang Sampor Pai Pho Por Ansi Selang Ponpo Bang Swarni Si Chilang Dun Detote Dowai BG Pen Kedanglok Ang Song An Kisu Kachilang Namji Aphan Antami Akijoy Pensi Long Ponpo Lasikadoka We West Karbi Anglong Arada Tumsida Me Osomar Chuma Phan Chipondunsi Kisuga Chilang Dun Pen Ale Kachu Endunji Aphansi Pachini Pondu Perankia Maikang Nipon along Dr. Jogot Singh Teron Joint Director of Health Service West Karbi Anglong Eldrin Phangcho Block Program Manager Dongka Mukam Block Rahul Deka District Media Expert National Health Mission West Karbi Anglong Sanjeev Saikia STLS Dongka Mukam PHC Atum Chitongdun main ke nitum focus bangke 0 to 18 years termasuk health camp akimanga banggala pulo asam proper pen 0 to 18 years mane amhang ke tek pen up to nikan trainer ke ba lato bangke daknong si meme pulote akehlo anta ke ponji phan sarkaran atu pen si akijoy pibon po ke dam ke wang kado kawe treatment kon ma korsata sarkar bansi pibon po ajat akeso la nitum 50 ta pokep akeso do hai la son pokep akeso bangke sarkar bansi angton mane akangkata pibon po la pe sarkar ato na Bortol Pen Priyanka Balmiki KTV News